Muraho neza abafana banje, nshuti zanje ndabiyegereje ku buzima bwiza. Ndabisigura ko nari maze igihe tudakora kubera impamvu nziza yumvikana, twaribarutse turashima Imana ko yadushoboje tukibaruka umwana muzima. Rero mbahaye ikaze kugira ngo muze mukomeze tubane namwe ku biganiro byiza ngiye kubagezaho. Noneho tugiye gukora, dore twaba tumaze igihe tudakora ariko tugiye gukora. Uyu munsi wa none rero tugiye kwiga ku bijyanye n'ibyubaka umubiri. Ibyubaka umubiri biri mu bwoko bwinshi ariko uyu munsi turiga ku bijyanye n'ibijumba, akamaro k'ibijumba, turebe akamaro ibijumba kadufitiye mu mubiri wacu. Rero hari benshi bibwira ko ibijumba bitagira akamaro, ari ibintu bikomeje kuribwa mu giturage, cyangwa se abantu batishoboye, cyangwa se abantu b'abasaza bakuze, niko tuzi ko ibijumba bigomba kuribwa n'abo bantu, ariko siko. Ibijumba bidufitiye akamaro, ari wowe, ari njyewe, ari umwana mutoya, ari umwana uri mu nda, twese bidufitiye akamaro. Rero uyu munsi wa none tugiye kwiga ku kijumba. Ikijumba rero ni iki? Ikijumba kigizwemo amavitamine n'imyunyungugu ka za potasiyumu, manganeze, zikagiramo kandi vitamine ka vitamine A cyangwa B cyangwa B6. Rero izo vitamine zose tuzibona muri ibyo bijumba. Rero ibijumba ugasanga bidufitiye akamaro. Rero kandi ibijumba bikozwemo ama-antioxidant abiri. Harimo antioxidant beta carotene igizwemo vitamine A, hakabamo kandi antioxidant carotene. Rero urabona ko ibijumba bidufitiye akamaro. Izo antioxidant zombi zidufasha gukuramo imyanda iri mu mubiri wacu, ubundi umubiri wacu uba ufitemo imyanda. Rero kugira ngo iyo myanda ivemo byoroshye, twifashisha ya beta carotene cyangwa antiseronine. Rero izo antioxidant zibiri tuzikura hehe? Mu bijumba. Urumva ko ibijumba rero bidufitiye akamaro mu mubiri wacu. Ubundi kandi ibijumba bikadufasha kandi ibijumba bitewe na ya antioxidant twabonye beta carotene tubona mu bijumba by'ikirepe. Ubundi ubwoko bw'ibijumba harimo ubwoko bw'umweru cyangwa se bw'ikirepe cyangwa yero ku bandi bavuga icyongereza, ku bantu bavuga igifaransa ibijumba bya jaune. Rero iyi beta carotene tuyibona mu bijumba by'ikirepe yero. Ibi bijumba rero bidufasha mu gukorwa kw'amaso yacu, ndetse na wa mumama utwite, iyo ariye ibijumba agitwite, wa mwana bimufasha muri formation y'amaso akazavuka nta kibazo. Natwe rero bakuze bikazaturinda mu guhuma tumaze kugera mu zabukuru. Rero iyo turya ibijumba bidufasha muri formation yacu y'amaso atagira ikibazo, bikaturinda bwa buhumyi. Rero ni byiza ko tuzaza turya ibijumba bikadufasha rero muri iyo formation y'amaso. Rero kandi ibijumba bigizwemo kandi fiber. Iyi rero iyi vitamine fiber tuyibona mu bijumba. Iyi fiber rero idufasha mu kwirinda constipation, kubera ko ibijumba bigizwemo amazi menshi. Rero iyo biriye bikurinda kugira constipation cyangwa se kwituma bikunaniye, ku batumva urwo rurimi rwa constipation. Rero iyo turya ibijumba biturinda constipation, haba ku mwana haba kuri wowe ukuze, kubera y'amazi aba birimo bikadufasha. Rero niyo mpamvu tuvuga akamaro k'ibi bijumba. Rero murabona ko gafite akamaro kanini ku mubiri wacu, ku buzima bwacu.
Ikindi ibijumba kandi ni byiza kuri wa murwayi wa diyabete. Rero umurwayi wa diyabete tumukonseya kurya ibijumba, ni ibintu bitera imbaraga, ibyubaka umubiri. Rero iyo urya ibyubaka umubiri ntabwo urya ibijumba byonyine. Ni byiza ko kubera ko biba bifite isukari, ariko iyo ushyiraho avoka cyangwa se imboga za nyarwatsi, imboga nka bino tuvuga ngo kenyeji, iyo ubishyiraho rero ku ruhande birinda ya sukari iri mu bijumba, bikagufasha kubera ko biba birimo amazi ahagije, bikagufasha mu kurinda ya sukari iba iri mu bijumba. Ikindi tugukonseya kurya ibijumba biba bikiri bibisi bivuye mu murima, kuko iyo bitinda cyane bigira isukari nyinshi. Iyo bitinda cyane niko isukari ikomeza kwiyongera. Rero iyo uriye ibijumba bikiva mu murima direct, tuvuge nk'amasaha angahe haciyeho, ibyo bijumba rero biragufasha, nta sukari nyinshi iba irimo. Rero murabona ko nabyo bigufitiye akamaro kuri wowe umurwayi wa diyabete. Ibijumba kandi bidufasha kugira immunity system ihagaze neza, imeze neza, immunity system yacu ihagaze neza. Iyo urya ibijumba iradufasha cyane. Rero iyo tubikura hehe? Muri ya vitamine C twavuze yari haruguru, cyangwa se beta carotene. Rero iyo igufasha mu kubaka ya white blood cells. Iyo rero white blood cells iyo iri normal, ugira immunity system yawe yubatse neza. Iyo iri hejuru, ugira ikibazo cyo kurwaragurika, ugasanga ufite infection mu maraso. Itewe n'iki? Nuko immunity system yawe iri hasi, ba basirikare b'umubiri. Rero iyo white blood cells iyo iri normal, iba yubakitse neza. Iyo ukomeza kurya ibijumba bikozwemo iyo vitamine C tuvuze aho ngaho, iba isaidiya rero wa muntu uba wariye ibijumba. Turabakonseya rero kurya ibijumba kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza. Ibijumba kandi bizadufasha mu kwirinda kurwara umutima. Bitewe n'iki? Bitewe na ya cholesterol, bitewe na ya potassium twabonyemo. Ibijumba kandi bidufasha mu kwirinda kurwara umutima. Kubera iki? Kubera ya potassium ikozwe mu bijumba twabonye haruguru. Ibijumba bikozwemo ya potassium, ya myungugugu. Rero iyo urya ikijumba kikurinda kurwara umutima, twifashisha kandi ikakurinda ya cholesterol mbi, yani kubyimbagana k'umutima, kw'amavuta menshi aba yizingazinze ku mitsi. Rero iyo turiye ibijumba biturinda wa muvuduko mubi w'amaraso, utemba ku mutima. Rero iyo cholesterol mbi rero iba yarizingazinze ku mitsi, bigatuma amaraso adatemba neza ku mutima wawe. Rero iyo uriye ibijumba, kubera ikozwemo ya potassium, ikurinda uwo muvuduko rero mubi utewe na cholesterol mbi uba iri mu maraso yacu. Rero ni byiza ko turya ibijumba kugira ngo biturinde kurwara umutima. Ibijumba bizadufasha mu kwirinda kurwara indwara y'umutima, bitewe na ya potassium twavuze haruguru. Rero iyo urya ibijumba twifashishije na ya fiber kandi iri mu bijumba, ikurinda ya cholesterol mbi, ituma imitsi yizinga, igatuma amaraso adatembera neza ku mutima wacu. Rero iyo uriye ibijumba bizakurinda iyi cholesterol mbi, bituma amaraso yawe atembera neza mu mutima, bikakurinda rero kurwara umutima.
rero ni byiza ko turya ibijumba bya yero bikurinde ya cholesterol mbi bitewe na ya fiber iri muri ibyo bijumba, rero bikurinde iyo cholesterol mbi, amaraso atembera neza ku mutima wawe. Murumva ko ibijumba bidufitiye akamaro rero gatuma utagwara umutima. Akenshi uko urya ibijumba cyane niko rero bikurinda uburwayi bw'umutima. Ibijumba kandi bizadufasha mu gukora neza ku bwonko bwacu. Rero kugira ngo ubwonko bwawe bumere neza nuko twifashisha izi antioxidants zibiri ziri mu bijumba, caroline na anthocyanine. Rero izi antioxidants zibiri zigufasha mu kwirinda inflammation iri mu bwonko bwawe, bitume rero ubwonko bumera neza. Ibijumba kandi bizagufasha kugira uruhu rwiza bitewe na ya vitamine C twabonye iri mu bijumba, ndetse na antioxidant beta carotene ibyara ya vitamine A. Rero uko ugenda urya ibijumba bituma ugira uruhu rwiza. Rero turabashimiye ko mwabanye natwe, ibi twateguye uyu munsi. Murabona ko ibijumba bidufitiye akamaro, bigizwemo ndetse ni ibyubaka umubiri. Mu byubaka umubiri harimo ibijumba, harimo amateke, harimo imyumbati. Rero uyu munsi murabona ko twaganiriye ku bijumba, ubutaha tuziga ku myumbati ndetse dukurikizeho n'amateke. Rero turabakangurira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, munadushyigikira kandi mutubwira n'ibyo muri gushima, mubyandike hariya muri komantere, mutubwire ibyo tugomba kwiga. Kandi utarakora subscribe ayikore kugira ngo azakomeze abone ibiganiro byacu. Naho ubutaha, mugire umunsi mwiza.